Illum jiġi ċelebrat il-Jum Dinji kontra l-Kanċer. Din il-ġurnata qed tiġi mfakra wkoll fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu, inizjattiva fil-Parlament Ewropew li qed wassal biex jiġi mniedi charter speċjalizzat għaċ-ċittadini Ewropej bil-għan prinċipali jkun dak illi jiġi stabbilit the European Cancer Patients Bill of Rights. L-Europarlamentari Clodetta Bella Baldacchino f'din l-okkażjoni qalet li l-interess tal-Europarlamentari f'dan il-qasam juri li anke l-Parlament Ewropew jista' jkun strumentali fil-ġid tal-pazjenti biex jiġi stabbilit qafas sabiex ikun hemm standards ċari fir-riċerka u anke kura għal kull ċittadin Ewropew f'dan il-qasam. Fl-2012 biss instab li 2,600,000 ċittadin Ewropew kellhom xi forma ta' kanċer. Fl-istess sena fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea biss il-marda qerrieda tal-kanċer ħadet il-ħajja ta' madwar 1,300,000 persuna. L-istatistika qed turi li wieħed minn kull 300 jintlaqat minn din il-marda, filwaqt li 3 minn kull 4 titfal fl-Unjoni Ewropea ikunu kkurati wara vjaġġ twil u ta' uġigħ. U stmat ukoll li wieħed minn kull 3 irġiel u waħda minn kull 4 nisa fi żmien li ġej ser ikunu affettwati bil-marda tal-kanċer qabel jilħqu l-età ta' 75 sena.